Selam aleykum, эфирде Айша Шулакова. Яны йылдан нәтижеви программамызның ilk yayını. Келіңіз, сонына келген афтанын esas вақаларны хатırlayық. Зеңгілер, дебергілер, төлейлер узақтан чалышув канунилештірілді. Сарғошлар үшін вытрезвителлер. Юксек технологик тебе ярдымны алмақ қолайжа олды. Сейчас появилась возможность. Шымды тубби ярдым алмақ үшін федераль мерkezлерге мустақил шекілде муражат етмек мүмкін. Яны канунлар бойынша яшайыш 2021 сенесі Қырым сәкинлеріне не yapmaq мүмкін веннелер ясақ етіле. Пандемия Қырым отеллерінің тарафыны алды. Мы впервые за... Біз отель чалышқандан берлі орта дережеде 90% толулықны көрдік. Мечбури демірперде елбаш тәтелері давамында магнит кыбы 240 бинге якын туристны желп етті. Репатриантлар үшін мескен невбеті не вақыт yok етілежек. 5-7 лет, я считаю. 5-7 ел. Бұл реалистик рақам. Біз бұл суальны қапатмақ керекміз. Devlet Milletler Ara Komitetinin neticeleri ve bu senege koyulgan planlaraqta Kırım Cumhuriyeti Milletler Ara Münasebetler işleri boyunca Devlet Komitetinin reisi Albert Kangiyev tarif ete Millet telekanalına verilgen ekskluziv intervyu. Elalaş tez ve keyfiyetli. Главное условие для... Бізден чалышмақ үшін esas шарт Қырым мүфтилігінден алынған элал сертификат. Elal mahsulatını satın alganda nege dikkat ayırmalı. Яны ел, яны умутлер, әлбетті яны канунлар. Devlet Думасы бірчоқ канунларны таздықлады. Президентіміз ise қабыл етті. Ендіден дистанцион шекілде çalışmaға қолай olacak. Аналар капиталы арты, нефақачылар да ұнытылмады. Sigorta pensiyası keçken yılға баққанда 6,3%-ға артты. Да насыл дөнішмелер бекленілгені ақталев қамызны серетіңіз. Ameliyat masasında erkışı ona anesteziya etildi. Hastanın böreklerinde taşlar var. Eğer evvelleri hastalarga ameliyat yapıp taşlarını çıkargan olsalar, şimdi bu kansız geçi. Zemanevi teknologiyalar boyunca taşlardan yarasız ve tışıksız kurtarılalar. Er hareketini ekim monitorda köre. Святитель Лука adına çok funksional klinik tibi merkezde böyle ameliyatlar geçirilevi bu adi iştir. Hastahanede urologiya, xirurgiya, ginekologiya ve onkologiya sahalarında innovatsion yardım gösterili. Ekskluziv ameliyat donatmaları, lazer generatorlar ve laparoskopik texnika beraberlikte kullanıla. Arada turganlar yok, bürokratiya da artta kaldı. Endiden böyle yüksek seviyeli tibi yardım da yakın oldu. Hasta poliklinikadan gayrı tibi merkezini de özü seçebili. Federal üniversitetler ogundaki tibi merkezlerge ve klinik bazalarına maliye doğru OMS Federal Fondundan ayrıla. Активно сотрудничаем. Район векой хастаханелерінден сық бағда чалышамыз. Қырым сакинлеріне бөле ярдымны бізде алмақ имканыны яратмақ үшін тырышамыз. Бұның үшін тек бізге мұражат етмек керек. Район поликлиникасындан yollanув ve выписка olması yeterli. Kanun yanvar ayında çalışıp başladı. Kırım'da bedava sağlık saqlavga 25 milyardtan artkaç ruble ayırmağa planlaştıralar. Также введено дополнительное финансирование. Да, қиын ve pahalı ameliyatlar için koşma maliye көрсетілді. Onun yardımının biz koşma aletlerini, yüksek seviyeli mahsulatlarını elde edecekmiz. Bu işler hepsi hastalarga yardım getirmek gerek. Dönüşmeler yanı iş formatına da tesir etti. Eğer koronavirus pandemiyası olmasaydı, uzaktan çalışıp şimdi böyle popüler olmazdı. Kırım şirketlerinin birinde çalışan baş muhasebecinin muavini Liliana Hruslova evde muvaffakiyet ile çalışa. Barden berli meslekdeşleri ile telefon ve internet vasıtasının laf etti. Hadimlerinin aylıklarını saya, belgeler suallerini distansiyon şekilde çeze, şimdi ise yıllık hesabatlarının uğraşa. Üç balalı anağa böyle iş pek gelişi, hem kolay hem de ailevi paralarını iktisat etti. Много работы можно сделать. Evde çok iş yapıla ve bu da ziyade muvaffakiyetli çünkü sen başka şeylerge dikkat ayırmaysın. Evde olganını anlaysın, hususan küçük balların olsa. Bu seneden başlap evde çalışanlar kanunlar tarafından korçalana. İş buyurucu iş yerini donatmak, tatil vermek ve aylık kolemini saklamak mecbur. Hadim ise er vakit bağda olmalı ve işini tolusunen becermeli. Nefaka fondu dinleyim acele bak. Yanı yıl yanı tazminatlar çalışmağan nefakacılarının sigorta pensiyaları 6,3%-ға arttı. Также ожидается индексация. Da birinci növbette ictimai tazminatlarının indeksasiyası olacak. Tazminatlar aprel ayından artacak. Saklanılgan pensiya indeksasiyaga uğramayacak. O Rusiya kolemine uygun sayılar.
Эмек төлевінің минималь көлемі да артты. Бұл елы ООН 3000 рублеге якын oldu. Азғари үчреті есе аман-аман 12.000 рублені тәшкіл етті. Аналар үшін де яқшы хабар. Аналар капиталы якын 4%-ға осты. Сертификатлар елде етмек үшін yazılған аризаларының бақылуф мүддетті есе экселді. Аналар капиталından қалған параларны да ғайырдан саяжақлар. Это будет касаться исключительно всех. Бу эркез үчүн олажак. Аналар капиталыны ilk сефер алганларга энди 488 bin берилежек. Эвелери исе бу 466 bin эди. Бу айледе bir бала doğulgan вакыт яда кечкен сене бойле аклары олганлар. Енді азбарда атеш яқмаға, ocaqda аш пішірмеге ve çöplük яқмаға ясақ. Янгынға қаршы боле яны қайдылер. Кебап мақсус айрылған ерде қавурмалы. Мангал енгіл алевленген шейлерден ұзақ олмалы. Палыч, беля, Билли вытрезвительге оғрады. Яны шей bu яқшы ұнытылған ескі сыдыр. Бұл сенеден Русияда вытрезвителлер çalışып башлайжақ. Қырымның наркологлары бұна севінділер. Бойле системаның қайтарылуы TB хадимлерінің ішіні енгілештірілежек. Суткада тек Қырым ilmi практик наркология мерkezine acele yardım машиналары ondan ziyade sarғошны кетіре. Подобные центры Вытрезвительлер кебі мерkezler бұйық іш бәжережек. Чөнки бұл вазиетте адамларға тибби ярдым вақыт кереклі дегіл. Мұнда тиббиет аз, айынмақ меселелері жоқ. Бергілер сасында да дөнішмелер oldu. Зенгілер үшін бергі пейда oldu. Оны бөле адлайлар. Енді келері 5 миллион рубледен зияде olған адамлар НДФЛ бойынша 13% дегілді 15% бергі төлейджеклер. Бұл паралар ağır алда bulunған ve сирек хасталықлардан азап чеккен балаларының тедавиленуіне yolunacak. Federal yanılıqlardan gayrı da Qırımlı yanı şeyler var. Misal olarak, kurort toplavının kırsetilmesi gelecek yılga kaldırıldı. Aylıqны 6%-ға arttırmağa planlaştıralar. Işık tarifleri 9%-ға artacak ama yılının ikinci kısmında. Bundan gayrı yarımadamızda yollarının tamiratı ile yekene tış hizmetçi uğraşacak. К сожалению, мы столкнулись на практике, как Yazıq ki biz böyle şeyge rast keldik. 44-cı federal kanun boyunca bu kontraktны sık halda ne kuch ne de para olmagan şirket kazanaydı. Soң bu obyektler qalaydı. İşini başkalar devam eteydiler. Yekene tış hizmetçinin seçilüvü endi yaxşı netijeni gösterdi. Misal olarak Tavrida trassası. Rusiya Federatsiyası anayasasındaki düzeltmeler kullanılığı boyunca iş devam etti. Endi böyle maksat ile 21 federal kanun kabul etildi. Aman-aman çeyrek milyon turist. Bu tek yılbaş bayramları devamında. Kırım Rusiyeliler arasında pek popüler. Bizge uçaklarnen, arabalarnen ve hatta jayav keleler. En çok turist Kırım Köprü'nden ve havalimanından geldi. Keriş boğazındaki bembeyaz kemer tubundan 64%, uçaklarnen ise 29% turist yetip geldi. Tafsilatlıca levhamızda. Zarar getirdi mi ya da aksine yardım etti mi? Bu Kırım turizmine pandemiyasının tesirahta en ifadeli fikirdir. Region kışlık bron etiluf cedvelinin birinci sıralarında. Rahatlanıcılar oğrunda köreşken uç paytahtnin bir sırada. В принципе, гость получает. Musafir ayni all-inclusive LDT hizmetlerinin cedveli pek büyük. Bundan gayrı ayrı hizmetlerini tek manda almak mümkün. Misal olarak sak balçığının şifalanuf. Sağ balçığı gerçekten de turistlerini celp etken magnit, tabiatının mucizesi. Bin bir türlü hastalıktan tedaviley, şifa biri. Sustavı. Buğumlar, esasen buğumlar, artroz ve bu gibi şeyler. Balçıqны mında horçalaylar sanki kıymetli madden gibi. Onu çekip çıkargan tertibat federal maksadlı programmanın obyekti. Onun kompleksi modernizatsiya etilgeni sebebinden gelecekte 3 kere ziyade balçık çıkarmak mümkün. Şifa berу hususiyetleri pek güçlü, her şey tuz balansından kelip çıxa. Suvni tuzlaysız mı? Öyle demek de mümkün ama su-tuz balansını regulleştirmek demek doğruca olur. Sınav laboratoriya her şeyini nezaret eti. Vaqtınca düşürülgen demir perde egzotik rahatlanıqны sevgenlerini bir yönelişke doğruladı. Endi episi yollar Kırımga alıp geli. Uçak biletleri ucuşça oldu. Balalarının rahatlanmaq da aynı boyli. Tabiat ise bir yerge kaçmadı. Ona viruslar tesir etmey. Goa по-своему. Goa özcesine, Tayland özcesine, Kırım bambaşka. Bu bizim Rusiyamızın şedevri.
Москва мемлекетимизде туристлер сайысы боюнча лидер. Москва сакинлери Кырымга ел баш татиллерини девамында эң сык келгенлердир. Адамлар ышандыралар ки ерлер раhatlык паалылыгы бу уйдырылган шей. НСС татиллеринин планını doğru тизмек. Яни Кырымда, мисал olarak Türkiye'de olgаны kadar para masraf etmek mümkün mü? Тахменен тамам шу паралар, амма буны эвелден yapmak керек. Tabii ki эгер буны сонки даккаларда yapсаң, бу бек палы olması mümkün. Elbette korporativler olmağını, akşamları eglence müesseselerinin kapıları kapalı olması, maska nizamı ve pandemiyanın çeşit yoldaşlarının izi kaldı. Eglencelerinin teşkilatları ahır dever olğanını anlaylar ve hatta şikayet etmeyler. Вот в новогоднюю ночь Yılbaş gecesi iki otelde anlaşılmamazlıklar oldu. Ama onlarını akşam saat 10'ga geçezdiler. Atelierler rekord derecede para kazanalar olar için pandemiya sözü ve bu devirde gösterilgen hizmetler kazançları arttırdı. Мы впервые за существование. Biz otel çalışkandan berli orta derecede 90% tolukna gördük. Başka taraftan ise maksadlı auditoriya bütünley demişti. Kırımның üstünlüğü onun iklimiminde her bir mevsimde sportnen uğraşmak mümkün. Offroad hareketinin iştirakçileri çeşit koşulardan kelip ekstrem merkezinde toplandılar. Kimerler arabalarının Kırım dağlarına көтерildiler. Я не впервые, то есть с внедорожным проектом. Men Kırımda evvelleri de bulungan edim. Keçken sene men mında dostlarımın yılbaşını kayıt ettim. O vakit mında böyle leyhalarını geçirmek gayesi peyda oldu. Kırımda her vakit çeşit meraklar boyunca klublar yeterliydi. Misal olarak bir zamanlarda Sovetler Birliği'nde meşhur olğan şifahane Kenede medeni merkez statusunu elde etti. Her yıl yanvar ayında denizge marjlar yuvunalar. Bir haç saniye için adamlar binlerce kilometrelik yol geçmege razılar. Я вообще с Рязани приехала. Men Rязаньdan keldim. Deniz jelpeti, hatta soğuk havada. Niçin yok? Belki sade adam için Kırım bu tek Çekhov'un hikayelerindeki Yalta ya Akhmatova eserlerindeki Kezlev. Bu şehir yaşarmasa bile dülberliğini joymay. 2000. senelerinin birinci dekadasında teklenilgen efsanevi turistik marşrut birkaç milletinin urf adetlerini ve tarihini kaplap ala. Bu Malı Yerusalim adlı marşrut yanvar ayında da bu eğlence Rusiyalı seyahatçılarının sevimli yönelişi oldu. с 3 числа мы вышли. Biz yanvarın 3'ünden işe çıktık ve her gün çalıştık. Gelgen adamlar gerçekten de çok. Rusya'nın çeşit köşelerinden de gelirler. Kırım sakinleri de. Kırımda rahatlık haqda söz yürsetkende ayrı satırda gastronomik turlar yerleşi pandemiya Rusiyalılarının aş sovuna tam manada tesir etmey. Neticede böyle niyet binlerce adamını birleştiriyor. Ой, в этом году очень много людей. Vay, bu yıl adam pek çok. Ne yaşadılar esasen? Yantık, çeburek, şurpa. Bu kış aylarında Kırım'da endi yarım milyonga yakın turist ziyaret etti. Bu rakamның yarısı regionumuzda yılbaş tatilleri devamında bulundular. Dinamika böyle de kalması mümkün. Yerli turist nihayet yakın yerleşken şeylerge dikkat ve para ayırıp başlayacak. Eğlence teşkilatlarını ise rakiplik birleştirecek. Репатриантлар топлу яшаган ерлерінің инфраструктур инкишафы, тазминатлар төлеві ве имтиязлар. Исмаил Гаспринский адына медиа меркезінің ве халклар евінің іші. Қырымда бүгін милетлер ара барышлығы ве муабитлік насыл сақланылғаны Ақта Девлет милетлер ара комитетінің рейсі Альберт Кангиев тариф еті. Милет телеканалымызға берілген эксклюзив интервью. Альберт Усманович, селям алейкум. Алейкум селям. 2020 год был сложным. Коронавирус внес коррективы во все сферы жизни крымчан. Удалось ли достичь поставленных целей в условиях пандемии? Безусловно, это отразилось на работе комитета. Тем не менее, все доведенные задания, все доведенные планы, которые были поставлены перед нами задачи, мы их выполнили. С одной небольшой оговоркой, что некоторые программы были не до конца профинансированы, но опять-таки со всеми этими ограничениями и мобилизацией бюджетов всех министерств и ведомств, в том числе и комитета, это дело не обошло финансирование наших некоторых программ. Это выплата компенсации на завершение строительства и создания минимальных условий. Что касается основной задачи, которую решает комитет, это создание условий для межнационального, межконфессионального мира и согласия в Крыму. Я думаю, что
при поддержке правительства республики, при поддержке главы республики Сергея Валерьевича Аксенова мы эти показатели выполнили. Какая работа проделана в этом направлении, чтобы сохранить этот межнациональный мир? У нас есть два подведомственных предприятия, Дом дружбы народов и медиацентр имени Гаспринского. Их усилиями проводится колоссальная работа по укреплению и развитию межконфессионального и межнационального согласия. Большинство мероприятий прошло в онлайн-формате. Удалось провести в режиме не онлайн, а вживую. Это праздник Дервиза. Вы знаете, был достаточно грандиозный, на мой взгляд, очень удачный праздник при поддержке Министерства сельского хозяйства. В целом Дом дружбы народов провел порядка 70 мероприятий. Мы издали 30 наименований книг. Это кроме периодической публикации, то, что мы издаем журналы и газеты на национальных языках, общим тиражом порядка 9000 экземпляров. Общим тиражом. Немаловажно то, что в прошлом году состоялось открытие памятника во весь рост нашему дважды герою Советского Союза Амитхану Султану. Думаю, что это большой шаг в дело укрепления, опять-таки, межнационального согласия, потому что дважды герой Советского Союза в Крыму он такой один. И памятник этот на территории постсоветского пространства тоже первый, который был реализован в полный рост. Я думаю, что композиция, которая была выполнена нашим скульптором Айдаром Алиевым, она отвечает всем требованиям. Указ президента страны о реабилитации стал поистине историческим. Репатрианты впервые за долгие годы ощутили государственную поддержку, начали строить дома, выплачивать компенсацию на достройку жилья и прочие программы государственные. Расскажите, пожалуйста, вот именно сколько средств было израсходовано на эти цели в прошлом году и какая сумма заложена на этот год? Большое количество объектов сегодня, инфраструктурных, реализуется на территории Крыма, в местах компактного проживания. Например, статистика, период 2014-2020 год, 623 квартиры индивидуальных домов построено или приобретено для депортированных. Это 623 семьи обрели свой кров. 600 граждан оказывают единовременную материальную помощь на завершение строительства индивидуального жилья. 239 граждан выплачена компенсация за подключение. Я думаю, что та программа федерально-целевая, которая, будем говорить, была рассчитана до 2022 года, она продлена до 2025 года. И все начатые объекты, те, которые находятся сегодня в планах, однозначно будут завершены. И нельзя этот вопрос обойти без тех проблем, которые сегодня у нас сложились, те долгострои, которые сегодня как бы имеют место быть. Это 2 160-квартирных дома в селе Гвардейском Симферопольского района. Это наш поликультурный центр нашего университета КИПУ имени Фюзи Кубова. Это и мемориальный комплекс станции Сюрень. Безусловно, по этим объектам мы ведем кропотливую работу. Но есть и хорошие новости. Но есть и хорошие новости. Сегодня уже по всем объектам, которые я перечислил, внесены изменения или на завершающем этапе внесения изменений в проектную документацию. Уже по многим объектам определены единые поставщики услуг, это подрядные организации. И вы знаете, что на мемориальном комплексе станции «Сирень» с опережающими темпами ведутся работы. Что касается поликультурного центра и 2 160-квартирных домов в селе Гвардейском, то по ним сегодня ведется работа по уточнению проектно-сметной документации. И в этом году должны начаться строительно-монтажные работы. Как вы считаете, когда полностью можно будет ликвидировать очередность? Очередь составляет порядка 3500 человек сегодня в целом по Крыму. И планируется до 2025 года построить в рамках ФЦП еще 1610 квартир. 1610 квартир. Плюс, ко всему прочему, планируется выкупить жилья до 50 объектов. Вот это до 2025 года. Поэтому 5-7 лет, я считаю, что это очень такая реалистичная цифра
что мы вопрос должны закрыть. У нас очень большая работа была проведена в прошлом году по полянам протеста. Мы закончили инвентаризацию по всем полянам протеста, приняли решение по всем полянам протеста. И я думаю, что этот вопрос тоже как бы потихонечку будет уходить в историю, когда муниципалитеты будут принимать соответствующие решения по наделению людей землей. Обеспечение инфраструктуры мест компактного проживания репатриантов – это одна из основных задач Госкомнатса. Какая работа проделана? Я хочу сказать, что в рамках ВЦП обеспечено достижение следующих показателей. Создано 520 мест в дошкольных учреждениях. Это 520 деток пошли в новые, современные, оборудованные по последнему слову техники дошкольные учреждения, где они будут развиваться как бы в духе времени. И 37,3 километров газоснабжения создано в местах компактного проживания. 38 километров сетей электроснабжения, почти 7 километров сетей канализации и водоотведения, 7,2 километров сетей водоснабжения. Это, вот, казалось бы, мелочь, но это охватывает тысячи людей, проживающих сегодня у нас в местах компактного проживания. Да, с дорогами сегодня еще есть большая-большая проблема. Ну и этот вопрос будет реализован, я больше чем уверен, потому что об этом говорит глава республики, об этом говорит руководство республики, что все дороги будут приведены в соответствии, приведены к определенным стандартам. Какие главные планы Госкомнатса на 2021 год? В этом году доведена та же сумма на издательскую деятельность. Что касается Дома дружбы народов, то план проведения мероприятий утвержден. Он утвержден на основе всех заявок, которые были размещены от нашей национальной культурных автономии. Безусловно, это национальные праздники, безусловно, это конкурсы и те события, которые были в прошлом году, будут повторяться в этом году. В прошлом году порядка 18 общественных и коммерческих организаций получили грантовую поддержку от 200 до 1,5 миллиона рублей. Это впервые как бы такой уровень охвата мы достигли, почти 9 миллионов мы распределили на эти цели. Это такая же работа планируется и в этом году, потому что те же самые суммы доведены в этом году. Будут ли введены объекты какие-нибудь в эксплуатацию? Мы очень надеемся, что будет закончен строительством 36-квартирный жилой дом в микрорайоне Новониколаевский города Симферополя. Мы очень надеемся, что строительство дошкольной образовательной школы на 260 мест в микрорайоне Хошкельды будет реализован. Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в микрорайоне Молодежное, дошкольное образование на 260 мест в микрорайоне Бахчисарая, строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест в микрорайоне Яны-Мале, город Судак и много-много других. В рамках реализации в 2021 году данных мероприятий будут достигнуты следующие результаты. 920 мест в дошкольных образовательных учреждениях, почти 19 километров дорог с твердым покрытием, 42 километра сетей газоснабжения, 16 километров электроснабжения, 50 километров сетей водоснабжения по местам компактного проживания. Альберт Усманович, чохсалымыз. Я рад, что у нас нашлось время для этого общения. Я думаю, что у нас еще будет возможность довести до наших телезрителей информацию о работе Госкомнатса. Я надеюсь, что эта работа будет выполнена на высоком качественном уровне. Обязательно. Ислам дини боюнча бизнес. Кырымда элал индустрия кет-кетте рагбетлеше. Дондурма, татлылыклар, эт ве сүт махсулатлары, косметика, элал туризмде инкишаф эте. Ама маркировка яне кягыта киязы шариат каиделеріне уйғун демекнен тендегіл. Элал махсулатны сатын алғанда неге диқат айырмақ керек. Ве сертификат элде етмек үшін не yapmalı? Мевзунун девамыны серетiniz. Тувар ве қой, қуш ве қоян эті Таир Самединов элял эт тюкянының сатыжысы. Теміз эт сатылывынен кечкен сене сентябрь айында оғрашы башлады. Мусульманлар үшін элял аңламы бұ бұрынжы небетте ислам урф адетлері күтілгенінің таздықланывыдыр. Мақсулатның құтусы ұстынды маркировка етзалары мусульманлар үшін ясақ етілген моделлер yok demektir.
Biz mahsulotimizni o'zimiz boqamiz, asraymiz. Bizim xo'jaligimiz bor. Biz hayvonlarni ashatamiz, bozorga o'z sutimizni va etimizni yetkazamiz. Эләл махсулат бу айры бер кайделер. Олар айванларның саглыгыны тешкермекнен, айванлар союлуыннан ве махсулат истисал этелүвендә ве ташылуында гигиена нормалары riayet этелүеннән баглы. Максим Васильев Саид Самединовның даими муштариләрендән бiri. Айта ки, Саид инсафлы адам ве тек тази эт сата. Onun mahsulаты evde yasala, vaqt lezzetli. Onun için ondan almağa tırışam. Esasen tavuk etini beğenim. Başka şeylerini de alamız. Hem tuvar etini, hem koy etini. Эләл махсулатларга кечкен адамларның sayısı артта. Ве тек Русияда дегел бутун дөньяда бойлы yemeklerini чешет милләтләрнең вәкилләре ашай беләләр. Буның тек файдасы ола белә. Bizim mahsulatımızı tek Müslümanlar değildi. Hem Hristiyanlar, hem Yahudiler, hepsi milletler satın alalar. Onlar beğeniler. Mahsulatının keyfiyeti yüksek. Bizde GMO yok. Hayvanlar tek temiz yem, buğday, piçen aşaylar. Biz her şeyini özümüz istisal etemiz. Bu endi ahmiyet noktalarından biri. Doğru aşını gerekli yerlerge yetkizgen mahsus hizmet. Servis bir kaç şirketinin çalışa. Esas şart sertifikat olması. Bizim servisimiz nasıl çalışa? Müşteri mobil ilaveni kullanıp ya da sayt yardımının sımarış eti. Sımarış bizim şerigimizin aşhanesine yetip gele. Aşhane onu tasdiqlay. Bundan son kuryer yolga çıxa. O mahsulatını alıp müşteriге yetip bara. Махсус иләвенең ярдымыннан сымарыш этмек пек колайлы. Сервис тахминен 1 ел эвелсе ачылган иде. Даими мөхтәриләргә беренче уч сымарыш этелгән вакыт 20% эндирим берилә. Bizde yazılı, sımarış etmek için tolu infrastruktura var. Hem şerikler, hem müşteriler, hem de yemeklerini taşıgan kuryerler için. Шундайлык yemekler tek ahmiyet boyunca yetkizili. Bu işni kengleştirmek ve сымарышларны butun Kırım boyunca taşımak niyeti var. Ama bu yengil iş değil. 2019 sene Kırım'da tek 14 müessese boylar sertifikatlarını elde ettiler. Teşkirovni komissiya azaları geçiriler. O elal sertifikasiya boyunca ekspertlerden ibaret. İstisalcılarga bu ciddi teşkirovlarını geçmek kolay değil. Biz yıl içerisinde mutlaka en azından bir kere onlarga apansızdan gelip tekşiremiz ve bakamız. Son video zapisi yapamız, yani gerçekten onlar temiz bir şey. Bugün elal sertifikatlarını istegenler ala, istemegenler yok. Ama bu mahsulatın keyfiyetini yükseltken bir şeydir. İşhanelerinin sahipleri koşma teşkirov çarelerge razı olalar. Çünkü bu al onların mahsulatı episi talaplarga uygun olganını tasdiqlay. Bu ve bundan ziyade haberlerini bizim trkmillet.ru saytımızda ve içtimai ağlarda tapa bilesiniz. Şimdilik bu hepsi malumat. Efirde görüşkence.